Stavit ćemo, možemo. Tijesno. Šta imam papira? Ne treba dušo, ovo ćeš mi samo, ako možeš staviti sa strane dok ja ovo pročitam. Čitavog tog nezadovoljstva sve više u javnosti može čuti da će doći do vaše smjene. Strahujete li? Ma dajte, molim vas. Samo je jedan koga se ja bojim, znate. A druga stvar, ne strahujem vam ja od takvih stvari nikad. Neusvajanje izvještaja kliničkog centra pokazuje amaterizam ljudi koji su se time bavili. Mi smo donekle pratili skupštinu i tog dana sam ja u stvari imala i sastanak sa premijerom koji je bio oduševljen našim dolaskom, nije nam rekao ni jednu lošu riječ o izvještaju, rekla bih da ga nisu ni pročitali. Sticajem okolnosti ja sam evidentirala pitanja koja su zastupnici u skupštini postavljali. Bili smo potpuno konsternirani činjenicom da o izvještaju kliničkog centra raspravljaju ljudi koji nemaju pojma o toj materiji. Pitanja koja su postavljala govore sve o njima, a ne o kliničkom centru. Bilo je pitanje o našoj reprezentaciji, bilo je pitanje o progonu i mobingu. Molim vas, neko ko postavlja pitanje o progonu i mobingu mora znati elementarne stvari o tome. To su kategorije koje su sudski dokazive. I tek kad bude neka pravomoćna osuda, onda možete o ljudima govoriti. U protivnom, to je sve blaćenje institucije. Da li smo izračunali, jedna zastupnica pita, koja je vrijednost intelektualnog kapitala? To je tako bilo nama svima simpatično, jer voljeli bismo da nam ona lično da koje su mjerne jedinice za intelektualni kapital. Svi ovi ljudi koji ovdje sjede su kap uposlenika kliničkog centra. Dakle, uz pacijente su ostali oni koji rade s njima. Da znate. Dakle, vidite, vi ste malo zamijenili teze. Dakle, stav menadžmenta generalno i svih profesora medicinskog fakulteta je da će oni raditi na onom medicinskom fakultetu koji procijene adekvatnim za svoj rad. Mislim da sam vam odgovorila. Mislim da jesam. Ja sam poštovana generalna direktorica ovdje, nismo na privatnom sjedenju, molim vas. Koliko ste pogrešnih dijagnoza uspostavili koje ste već prezentirali, nemoj se smijeti. Moram se smijeti, to je paušalna priča. Ma eto i vi budete pristojni pa nemojte komentirati dijagnoze, vi niste kvalificirani za to. Dakle, vaša kolegica je malo prije rekla da mi ne govorimo o greškama nikad i da to nismo prikazali. Naravno da se greške dešavaju. Pa svi vaši tekstovi su puni neistina, molim vas. Dakle, vaše greške. Molim vas, Amina Nuhanović, nemojte me tjerati da pročitam vaše poruke iz mobitela, ja sam dobro odgojena žena. Vaši navodi nisu nikad tačni. Vaši naročito navodi nisu nikad tačni. Svi uposlenici su svjedoci da su vaši tekstovi puni neistina. Svi koji ovdje sjede. Hoćete li sad da ispričam kako ste mi poslali poruku, kako sam ja divna i uspješna? Šutite. Držati nekog znači imati s njim fizički kontakt. Ja vama nisam prišla dalje od tog prolaza jer sam morala tu da sjedim. Niko vas ne drži, vi ste pozvani da prisustvujete ovdje slobodnom voljom prezentaciji naših rezultata. 2 sata to traje, klinički centar ima 3.500 uposlenih, imamo budžet preko 200 miliona, red je da slušate, to ne može trajati 2 minute. Ko nije zainteresiran, slobodan je da ide, niko vas ne drži. Nisam ja vas spomenula, molim vas. Ja sam se referirala na konkretnu osobu i nemojte mi stavljati u usta riječi koje nisam rekla. Ja ne znam uopće odakle vi dolazite, prije svega. Odakle vi dolazite? Ko je vas spomenuo? Šta vam je? Ja nisam vas spomenula, referirala sam se na konkretnu... Oprostite, molim vas, to je vrlo bitno, nemojte mi stavljati u usta riječi koje nisam rekla. Tvrdim, pred svima vama iz sredstava javnog informisanja i pred cijelim građanstvom, da ono što pripada bolničkoj listi i nivou kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu mi imamo. Nikakvu medicinsku
ovu opremu, niti bilo šta. Pacijenti ne trebaju da kupuju. Ne može više, gotovo. Hvala lijepo. Hvala što nas pratite. Kliknite subscribe da biste bili u toku sa našim najnovijim snimcima. Obavezno ostavite komentar i kažite nam zašto vam se snimak dopada ili ne dopada.